wa ndetema ni uwaite ainge Lilikana kielelo cha World Malaria Day tuisa itano kama ngole itatu nitawakendwa Musembi mitambo ni ya Athiani Fm agira Musembi wakati luwa ndetema nundu mwi utena vinya mwi muwau ndudhukuma uwaite wisa hivi ya productivity ni very low ona wathi wiyani uyiwa wina vinya ata mundu wakwa ndutoboa we muwawe bandu kuiwa huwezi make imagine wenda with you we newe ata newe kwati wothele ya wiyani nundu we muwau nwena vina nduto na dhukuma kitumi nikiwa ndani wa mundi ye World Malaria Day ndani ni mando wakibathukanio nagisa elesia kana gelesio bangi mina undu wa kusia na kumina wo ndetema ni kana theme kana theme tarigamba lengo ni kidito chito kigamba china chigiswahili chelelo ayara kadani chelelo akelelo no kabati kagina ni nakukana kielelo cha World Malaria Day mnani wa mundi ni kivito cha kuola kunyaika kwa uwandetema na wito ula ukanasia na indetema ndomona kuvosia kana kuogosia madhayu kivito cha kuola kunyaika kwa uwandetema kuola wito ula ukanasia na uwandetema ndomona kuogosia madhayu kumana na wawo nundu aingi ni makwite wekala ukiwa mundu bado nikiombe kana kaida kapata kibebe chambuiwe kibebe ni chambui kala katoluka kwa ta mundu ba kilomo uketa wa kiomo ni wa kilungu by the way na ndisi na kukweni mukita hata lakini ati aingi ni wona mundu iwa kimbebo akasia niwa maniwa na maniwa tatu ndeleta maniwa ndetema wala kuyende ndema no dhimiwe mbaka no dhimiwe wewe wawe ni wawe ndetema ndetema kana wawe ndetema ni uwawu waite aingi piu na mnao ulilikana wa kila mwaka kondo wa ni kondo wa kulilikana kivito kila chiki tokondo wa kusia kunyaika mbeangange kana kuwa mbeangange kukwatwa mbeangange ni uwawu ndetema naende kingi mwithukisiani wisekana globally dunia yonde andu billion itatu katono itatu ndini wanthi yana na thandatu izi nende yana na thandatu tisionde me at risk me muisioni wa kukwatwa ni wandetema na wandetema weta weni chawe na kawamulu kala keta wa Anopheles mosquito ni gwesa omanda ndisikana katanu kondeja nestrolia Anopheles ndu yita kamba ambia wendo kwatia lakini ondetema yeta wae muno ni umuu na umuu ni wonya ikasia uwo wandetema ibine mangene na mwana omwe ndu na kimuno uyota wajoana maliko taiti igulani ati wenda tambe uma ndetemani enda toga waune wa modelo enda wa numa nyenena wa modelo na watamba wa makatanu no ndwe mukwatia pekendo keda pena kaindo keda ndini wa katona idha kwa mututu tulino twa modelo Kirinondo wanu manenda tetema woga wakuuma ni wakukwatia lakini wanu maneno wawe mwisho wa modelo wakuuma ndo kukwatia scientists kazi kwenu mwike research yake ndio tusioka wone wande temani kanati mwakani wangilile na 12 andu ngeli thandatu na miongo ile na muonza 627,000 watu 1627 ni makwie kumana na wo isino makangili na 12 wiwoka kumana na wo wa ndetema na aingimo nisiana nini ilembetani Afrika dijoka ilembetani Afrika dijoka 2012 ando 627,000 ni makwie kumana na wo wa ndetema
tuwe tetema wewe langi kwitu akutabika tuwe tetema wewe langi lakini tetema liyoka mina andungeli mana dhanda tu na miongweli na muonza na aingimo mesiana nini na vani bubekuka weto kwa kuwe wina mwana munini mwana awa ekautinda wisemba pharmacy chudogu by the chudogu go wanda over the counter lakini ate ikija mwana waku watu hospitali kwate uite ndukambiye kuita mwana waku niona ili unita wina ndetema obyubu na niwese siana bingi uko na yitu tia to kwete nundu wela assumption yai ka obyubu kai kana munenga ndawa ya obyubu winenga mwana ndawa wiita ki obyubu ko wo obyubu tio wo tio ndetemani we obyubu tio wo mwana atona ithi eno wo windini ona kuwe mwene ni we kana nyunya ni mele tutalwa wimelia and then ulo wibindebwa ela utoka ukaemwe mbioki usembeto no yotwa ithia mbio tewe aya hewe kinda musembe kaelo tukwelesi ukutwelesi ajulo wande timaweka yeyo muo imagine ndebo nandika kwene kiwe we maisha meme mwenye by the way ndia ndamba uka katamba ukona kurana tuje kalanga muno nda Yesu ndeuka na World Health Organization ni umite wetu kwa kuuna kwa nola ungi kwikija kana one ni wakomandi ni wa neti ngiite neti itetwe ila ikitwa insecticide treated net nundu umumwinge wo mando tuko nyita yuti na nevae ndio umune nesaona by the way ona eka uchunguzi withia ila ukomete muno wiyo ni wo muwithia wa mukanga lakini muthe wana thioka kama muthetha withio muone na wewe kamoja tuwili hivi lakini wewe kamba uko kuna oti bako tu ukakuno akasemba kethi awe alert kayeka kayambo yibita kaidi konge ene kokoma ndini wa net the ititwe insecticide treated net githagisiyo net lingi ndia sene nduko ayene nzeo lakini lawa komea net ila koma net no komitiniye umuwe omelobu akume na wisenga mbona nango miye net ne kwani umu no meileba yamwe ya wena tutundu twinge twakuma ngo numu bandruko mawo gedi abaloko miuko ko ku ukila withie kwina matundu mathi makuma ngo numu kuko koma net na kwa umumu inge uma utuko na kwa mwaitu alati yaito alatu yaito either 2 in 1 kana 3 in 1 kana ndo together in 1 niyo sio kukwata witi wa ndetema ila wa hospitali kana wewe undu we muito eka kwa assume nyondo wewe lowe no takatetemai ona mane ma assume ya ukethia ni gwata nene kaina akusa isu ni mawona nyoma kuita na ndwe sika na we muito lilikana mawona nyoma kuita ba utaize kana we muito ni matono bwana na mandetema undu ye assume withiwe mele tutalwa one tukwenda ngalikane ya we muito na ndwe sika na we muito uye woni weta nene ndetema withi uye yitwa kana uye wonda we melia kuyasi elebu na kutyo mandha mwana kana withi toyenda kwa tamwana kila kingine we muito ni we si na we wu ni winde ni gwata nindi ni gwa nitanenda tetema withi witho wo tutalwa winywa weye yita ni wethima Iti michame the we si chokidima na masia ukwa andwile bau ndwilo naende ni usione kana nundu ila mundu mukane muito with the immune system yendi na as much as no dhukuma mwe waku wethia immune system yendi with your tena binya as much as no kuwa we ona bina wa kutembea we otamundu onekana na yaito otamundu ila wona wakwatwa ni wau onethati wandetema with ya mwe waku immune system yambio suppressive kuthea kono ndo bebeda beta wa hospitali ukaitwa kitumi nikioni kinene ulo uende tema kwa mwaitu alane yaito siana nini enda hospitali itwa eka kweje ita nene setu eje ita aba ndiro kama sababu kuyutuma laini maisha na ame kali umu nene no niendie we anondo na etemo nene mwana ndene nganene mwamukiwa ata anyway muyo asio ela wete mwanya hospitali na wamubata wamuyata okay awaidie butiwa okay
na ndi kila kingi otwende na kumanyondo wa kusia na kuita uwande tema ni health education ni kuimprove madhayo mandu na kana kuimprove kuelewa ile kosiandu kuelewa mawito alama kana siana wawande tema na ni atatutoa na kuitwa ni atatutoa na kusia na inde kwa kusia ne bindane yambua wando kebe yakumusi kwa kibuke tumanete na mete yewe kusete tumete tunekitwinge tututwe bubudu nundu wakiko na kikoba loko ita with you get your mumu inge ndukona tangina ti omu lota uma pauni bo mu ko kosiane we breed ya buna indi uyambe yakona kuwanga kutabikanga itabika yellow ayuona tabika isu ne nyongo ti ubona nyongo enda hospitality biwa jameni ekakwasimu na kila kisioni ubetange kila stagnant water kiwuki tumene ndo mwena kuklia tukuduto bushes tuiba kubina musi kubanda lemongrass ne nyeki yombe ni repellent ni sukuma basa na kondo withiwa ola utalo kana namba ya umuu utalo wa umuu kana usia wa umuu la wende na kuingibane yabuko akuna ende muno pio ila mwana wina mawona ni wama wande tema as much as wendete wiata muyondo is bear ukila enda hospitali kwite mwana oti hospitali kana kwambo binga biasala wako oti hospitali kwikabala kwikwisosioka no waiye no site iwe no admit iwe prevention is better than cure nena wakwatu no wawo iitwa dukeji tina mwani mebiana ala mesilia mai ebindane yatene nona ati ikuluma nelua au wakuluma ukabwe kwa bulana yumu arobaini wibeba uthe oketu wibeba ya wibeba pepe obubebe unika na unye nitaumia kwa huu tio dhogu tia mila nitaumia kwa huyo lakini ati enda iito nika na withia no maundu maku still mwi waku ni wamesia bina ni wethia na bina waku ukila uthi maundu ni maku ma muthenya nondo wena mwi week mundu wakwa onoka tuo thukuma ukaileza thukuma ndio wakakumana kedia wewe ndi neigwa nondo akwithia we muongo na nondo pai mundu tendete wia lakini mundu utona kwenda uyo kemena nyindite watina kindo musembi mitambo tia